Lotshani nonke. Ibizo lami ngumnumzana uToplos Msese kwaMasemula. Sibuyile kodwa ehlelweni lethu elithi #funda noToplos. Lapha sifundisa khona isiNdebele ilimi lekhaya. Namhlanje ke godi sibuye ngesifundo esingaphasi kwesenzo, isifundo sendlela zesenzo. Ke singene ngaphakathi siqale bona indlela zesenzo ziyini begodi zihluka kunjani. Ngaphambi kokubana singaveza indlela zesenzo imihlobohlobo esinayo, asithome ke siqale bona isenzo sona siyini, sikhumbuzana. Nasichegeza sibuyele emva siyakhumbula bona isenzo ligama lesitshela ngalokho okwenzekako emthweni. Omunye nomunye umutsho esiba nawo esiNdebeleni ukuze sazi bonyana yini into eyenzekako emthweni loyo sibona ngesenzo esikhona emthweni loyo. Lapha nginembonelo ezimbalwa. Nginesibonelo esithi khamba, asithi khamba kusisenzo leso ngombana yinto ongakhona ukuyenza. Idla, dlala, sikima, biza, njalo njalo. Nasikhuluma ngesenzo sikhuluma ngegama elisitshela ngalokhu okwenzekako emthweni. Amagama la asetshenziswa emthweni ehlukileyo kodwa omunye nomunye umutsho onento eyenzekako hlangana. Sibona ngesenzo bonyana umutsho loyo kwenzekani kiyo. Ke siragele phambili ke singene kundlela zesenzo sibone imihlobohlobo yendlela zesenzo nokubana sizibona njani emthweni ngamunye. Umhlobo wokuthoma wendlela yesenzo sinendlela enqophileko. Indlela enqophileko ke siyibona ngesakhi uya. Isakhi lesi sihlonyelelwa hlangana nesivumelwano sehloko nesiqu sesenzo. Sibona ngesakhi uya. Isakhi ngilesi sokuhlonyelelwa hlangana nesivumelwano sehloko sihlonyelelwe hlangana nesivumelwano sesenzo kanye nesiqu sesenzo. Lapha nginesibonelo ke sokuthoma sithi umma uyapheka. La umutsho lo sithi usendleleni enqophileko yesenzo kuba yini? Kungombanyana esenzweni esinaso la sinesenzo esithi pheka, kiso lesi isenzo sinesakhi esihlonyelelweko nasi isakhi sethu uya uhlonyelelwe hlangana nesivumelwano sehloko u kanye nesiqu sesenzo upheka. Khumbule bona ke nasiyokufumana lesi sakhi lesi sisifumana esenzweni umutsho loyo wesenzo sithi mumutsho osendleleni enqophileko yesenzo. Siragele phambili sokuqala isibonelo sesibili. Isibonelo sesibili sithi abesana bayadla. La kodwa ke sinesakhi uya uhlonyelelwe hlangana nesivumelwano sehloko uba kanye nesiqu sesenzo udlala, bayadlala okwakho. Udlala kanye nesivumelwano sehloko uba. Uyalo nasele ahlonyelelwe esenzweni sibiza bonyana umutsho loyo usendleleni enqophileko yesenzo. Siragele phambili godi-ke siyoqala umhlobo wesibili wendlela yesenzo. IsiNdebeleni ke kwesibili sinendlela yesenzo ebizwa bonyana yindlela esabizo yesenzo. Indlela esabizo ke yona siyibona ngesakhi uku. Isakhi lesi uku uhlonyelelwa ngaphambi kwesiqu sesenzo. Nasiqeda umhlomelela umutsho loyo ke nofana isenzo leso siyokuzwakala ingasuthi akusese sisenzo sele kulibizo kodwa kusese sisenzo. Kungakho sithi yindlela esabizo. Ingasuthi sele kulibizo isenzo leso kodwa akusilo ibizo kusese sisenzo. Ake siqaleke isibonelo sakhona. La sinesibonelo esithi ukudla khulu kuyanonisa. La sinesenzo esithi dla. Udla lo ngulo osukela ku idla osisenzo. Isiqu sesenzo sakhona ngilesi sithoma ngokamisa uidla bese salahla ukamisa wakhona ukamisa sithomo wakhona wesenzo leso walahleka ke wangena isakhi sendlela esabizo yesenzo uku. Nasele siyibiza sithi ukudla khulu kuyanonisa. Sele kuzwakala ngasuthi lokhu sele kulibizo kodwa ayisilo ibizo kusese sisenzo. Kwaphela nje sifake isakhi sendlela esabizo sesenzo uku. Siqale esinye isibonelo. Sinye isibonelo sithi umsongelwa ukudlala yinto yakhe nakade. Umsongelwa ukudlala yinto yakhe nakade. La kodwa sinesenzo nasi esithi dlala sahlonyelelwa isakhi ngekuthomeni naqeda ukuhlonyelelwa la sekuzwakala ngasuthi libizo nakho kodwa ayisilo ibizo kusese sisenzo.
Ngakho-ke yonke imicho enesenzo esihlomelele uku ekuthomeni, umucho lo sithi usendleleni esabizo yesenzo. Sirakele phambili mntwana wethu, sokuqala sirakela phambili nayo imihlobo le. Sokuqala umhlobo wesithathu ke indlela yobujamo. Indlela yobujamo ke yona sibona ngezenzo ezenzeka kanye kanye nofana ngesikhathi esisodwa emthweni. Ungilibelele lapha kube nobuchapho lokhanana nakade ngitype. Ngesikhathi esisodwa emthweni la sifumana umucho oba nezenzo embili. Izenzo lezo zenzeka ngesikhathi esisodwa emthweni. Nange izenzo lezo zenzeka ngesikhathi esisodwa emthweni, umucho lo esithi usendleleni yobujamo yesenzo. Ke siqale isibonelo. Sinesibonelo la sithi ugijimani udla akhamba. La sinezenzo ezimbili, idla, khamba. Umuntu nangathi idla angakhona ukwenza lokho, kodwa nangathi khamba angakhona ukwenza lokho. Ngakho ke kokubili lokho kuzizenzo. Ngakho izenzo lezi zenzeka ngesikhathi esisodwa. Ugijimani uthi adla njalo kube usendleleni uyakhamba. Sithi indlela yobujamo na ungayiqalisisa ngombanyana umuntu wenza okuthileko asebujameni okuthileko. Usebujameni bokukhamba bese uyadla ngaleso sikhathi. Ngakho nasifumana izenzo ezenzeka ngesikhathi esisodwa emthweni, sithi indlela yobujamo yesenzo. Siqale esinye isibonelo. Ubamkhulu ukhuluma nomaliledinini atshayela ikoloyi. Ubamkhulu ukhuluma, la sinesenzo sithi khuluma, sinesenzo esithi tshayela. Lezenzo lezi zenzeka kanye kanye ngesikhathi esisodwa emthweni owodwa. Ubamkhulu uthatshayela ngakwelinye ihlangothi ukhuluma nomaliledinini. Nazenzeka kanye kanye ke izenzo lezi emthweni sithi umucho loyo usendleleni yobujamo yesenzo. Asirage mntwana kwethu siyokuqala enye indlela. Kodwa siyabuya kodwa sibe nendlela yamandla nofana ekatelelako. Abanye bayibiza ngokubana indlela egandelelayo, ingakulahli ngakwelinye ihlangothi na ufumana kuthiwa kunendlela egandelelayo, kusese indlela eyodwa. Indlela yamandla nofana ekatelelako ke siyibona ngesakhi unga. Isakhi esunga uhlonyelo lahlangana nesivumelwano sehloko nesiqu sesenzo. Ke siqale isibonelo. Sibonelo sithi ngingambetha nange angebela mina. La sine sivumelwano sehleko ungi. Lesivumelwano sesabizwana samambala sakamina. Nawusebenzisa isabizwana samambala umina, ngamalanga umina lo uyokulandelwa ngungi ngoba ungilo usivumelwano sakamina. Mina ngingambetha nange angebela mina. Bese kuthi hlangana ke nesivumelwano lesi kanye nesenzo esithi betha sibe nesakhi nasi unga. Ungalo ufaka amandla emthweni lo uyagandelela nofana uyakatelela. Umucho lo ke nawunesenzo esinesakhi unga esenzweni sakhona, sithi umucho lo usendleleni yamandla yesenzo. Siqale isibonelo esinye. Uma angakwata kwamanikelela nange ngingakhamba ebusuku. Nalapha ke sinesakhi unga ohlonyelwe hlangana nesivumelwano kanye nobujamo nofana isenzo esithileko. Uma angakwata kwamanikelela nange ngingakhamba ebusuku. Nalapha ke sinesakhi unga ofaka amandla. Ngakho ke nawo umucho lo sithi usendleleni yamandla. Kwamaswaphela sifumana indlela esamileko nofana eyamileko. Nasikhuluma ngendlela eyamileko ke indlela eyamileko nofana esamileko. Le indlela esiyibona ngezenzo ezenzeka ngokulamana nofana ngokulandelana emthweni. La sifumana izenzo zenzeka ngokulamana. Kuba nesenzo senzeke sithi singaphela bese kukhona kuyokuthoma esinye isenzo senzeke. Kunomehluko hlangana nale ndlela nale indlela eyamileko. Indlela ingaseyamileko indlela yobujamo. Indlela yobujamo izenzo zenzeka ngesikhathi esisodwa. Kodwana endleleni esamileko nofana eyamileko izenzo zakhona zenzeka ngokulamana. Izenzo zakhona zenzeka ngokulamana. Ake siqale isibonelo. La sinesibonelo esithi ngivuka ekseni ngamalanga, ngiqophe, ngidle bese ngiyokuvulela inkomo. La sinezenzo ezenzekako ezimbadlwana, zine izenzo zethu. Kuthi izenzo zakhona azenzeki ngesikhathi esisodwa. Kuthoma kuba nesenzo esenzekako sithi singaphela kukhona kuzokwenzeka esinye isenzo. Isenzo sokuthoma esenzekako la sisenzo sokuvuka.
Ngemva kwesenzo sokuvuka kuza isenzo sokuqopha. Ngemva kwesenzo sokuqopha kuza isenzo sokudla bese kuyokuza isenzo sokuvulela. Ngakho-ke izenzo nazenzeka ngokulamana nofana ngokulandelana emthweni. Sithi umutsho loyo usendleleni esamileko nofana eyamileko yesenzo. Nasesinye isibonelo sithi udadewethu ufike wahlanza impoto bese wapheka. La sibe nezenzo endathu. Sinesenzo sokufika, isenzo sokuhlanza, nesenzo sokupheka. Zonke lezi zenzo lezi zenzeka ngokulamana. Kuba nesinye sithi singaphela ukwenzeka kuthoma esinye. Naso nasiphelileko kukhona kuyokwenzeka esinye isenzo. Ngakho-ke siphelela lapha isifundo sethu sanamhlanje sendlela zesenzo. Ngiyathokoza. Ngibawa isiphande mina ngikulungwana lekomenengi umlotshwa kwezingelwawo. Ngithokozani umsweso uToplos ngwakwaMasemula ngithokozile.